reka tubifurize ikaze kugubwa neza, kugira impagarike n'ubuzima, kugira imana n'amafaranga. Abakunzi b'Intare Official ndetse na Macho TV show, muraho murakomeye. Aha ni hahandi rero tubagezaho amakuru ya politike, diplomasi, tukibanda cyane ku makuru y'ibiyaga bigari, tukavugira hamwe ibera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukibanda ikigaragara cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahangaha muri Kivu zombi, muri Ituri n'ahandi uko byitwaye. Aha rero ni hahandi hakomeje kuba ishibaniro ry'imirwano ihanganishije igisirikare cya FARDC ndetse aho igisirikare cya FARDC gikomeje guhangana n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo. Igisirikare cya FARDC gifatanyije na Wazalendo, FDNB, FDLR n'indi mitwe myinshi irwanya ihuriro rirwanya ikibi. Ngaho rero ni mutegere udutebe twanyu, mfungure screen zanyu ndetse mudukurikirane mwumve uko byitwaye ahangaha. Imirwano irakomeje muri Makobora, aho ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rikomeje rigakubita ihuriro rya Wazalendo bari kumwe na FARDC ari muri Makobora. Turaje tubirebere hamwe. Wazalendo nyuma yo gukubitwa na Colonel Thomas uyoboye Special Force Battalion iri muri Special Forces za 23 hariya imbere, bakomeje gutabaza banavuga ko bamufashe matekwa ndetse bakica n'abasirikari biwe. Ibyo ngibyo turashaka kugira ngo tuze tubisobanure kandi tubisesengure. Urumva yuko ibintu n'ubundi ntabwo byoroshye kandi amakuru ni menshi. Sinzi rero aho tuyatangirira naho turi buze kuyasoreza, ariko ikigaragara nuko amakuru tubafitiye ari menshi cyane, n'amakuru menshi rwose. Ntimurambirwe, reka rero tuze tuyabagezeho. Nyuma yuko igisirikare cya FARDC gikubitiwe ndetse na Wazalendo bagakubitirwa hariya muri Makobora, baje kuvamo bibye abaturage, baje kuvamo bavyoye abaturage. Ibingibi byose turarinda tubirebera hamwe ibikomeje kugaragara. Ubuhungiro bakomeje gufata buri kujya he? Eske intare zasarambwe kuba zarasubiye inyuma zikerekera hariya muri iriya misozi iri hafi ya za Karundu, kuri poro ya Karundu, byaje gutanga uwe musaruro? Kereva Bemba se naba ibyo mbabwira ndi umupfumu se cyangwa ndi umuhubiri, ndabonekerwa se cyangwa ndi babandi bita ngo ni bamutumishi? Sinzi uburyo wenda muza kumbonamo, kuko nababwiye ati intare zasarambwe iyo zisubiye inyuma ziba zigiye kuzana umuriro udasanzwe. Narabivuze cyane ngo ugiye gusimbuka umanza wasubira inyuma, ugiye gusimbuka uhagaze aho waruri ntago byakorera nkuko wasubira inyuma. Nagaragaje n'ibimenyetso bigaragaza impamvu 23 yasubiye inyuma, ndetse mbereka zimwe mu mbunda FARDC yari yazanye zikoreshwa n'amaradari ku buryo bari gukontrola ikirere. 23 iravuga ati reka tumanze twakwiga habiriya. Ndaje rero ibyo byose tubivugire hamwe mu byumve, tunabisesengure rwose. Ndahamya nashidikanya yuko mwamaze gutera udutebe twanyu. Imana ibahe umugisha. Ikindi nabifuriza no gukomeza kugira umwaka mushya muhire. No munsi turi ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12. Harabura amasaha kugira ngo twinjire mu wundi mwaka. Uwo mwaka se tugiye kwinjiramo ute? Hari abagiye kwinjiramo bari mu mirwano, hari abagiye kuwinjiramo bari mu buhungiro, ariko noneho turaza turebere hamwe uko byitwaye muri babandi n'abandi bose, yaba bari mu buhungiro, yaba bari mu mirwano, n'abandi bose uko bimeze kugeza amagingo aya. Gusa abantu baraza kwihangana, hari igihe ushobora kumva harimo urusaku rw'imiziki. Murabizi ko turi mu minsi mikuru, ibyo nibigaragaza iminsi mikuru uko yitwaye. Amakuru aturuka mu mujyi wa Makobora uherereye muri teritware ya Fizi, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko kuri uyu wa kabiri, mu munsi w'ejo tariki 30 z'ukwezi kwa 12 2025, habaye imirwano ikaze yahuje ihuriro rya Alliance Fleuve Congo
M23 n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zirimo FARDC, iyo ni ya mbere, ingabo z'u Burundi arizo FDNB, imbonerakure ni za nterahamwe zo mu Burundi, izo ni za gatatu. Ihuriro rya Wazalendo rigizwe n'imitwe irenga 300, zenaba iba imitwe 303, ndetse na FDLR. FDLR yo ni umutwe umwe urimo FDLR n'interahamwe. Iyo mirwano iba imitwe 304 yose ihanganye n'umutwe umwe, dufate ko ari umutwe umwe cyangwa ni imitwe ibiri twirwaneho MRDP na Alliance Fleuve Congo M23, ariko bose bakaba bahuriye mu ihuriro rimwe rya Alliance Fleuve Congo, ariko bo ni bamwe. Iyo mirwano yaje kurangira Alliance Fleuve Congo ifashe Alliance Fleuve Congo ifashe burundu umujyi wa Makobora. Amakuru yizewe avuga ko mbere yo guhunga ingabo za leta n'abambari bazo babandi ya mitwe 304 babanje gusahura imitungo y'abaturage ku rwego rukabije. Babandi bari bashinzwe kurinda abaturage mbere yo kugira ngo bave muri uwo mujyi, bamanje basahura abaturage ingegera mu rwego rukabije. Ibyasahuwe birimo amatungo magufi nk'ihene, intama, inkoko ndetse n'ibindi bintu by'agaciro, harimo telefone, flat, radio n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Abaturage bavuga ko iri sahurwa ryabaye mu kajagari gakabije, risiga benshi mu bukene bukomeye no mu ihungabana rikabije. Nyuma yo gutsindwa, ingabo za FARDC n'abambari bazo bahungiye mu bice byegereye umujyi wa Baraka. Umujyi wa Baraka ubu ngubu niwo uri cible, turaza tubivugeho. Mu gihe abandi bambutse berekeza mu Burundi banyuze mu nzira zo mu mazi, nk'uko amakuru aturuka ku baturage n'abakurikiranye ibijyanye n'umutekano babivuga. Benshi rero bahunze banyuze mu nzira zigiye zitandukanye. Hari abakomeje bari kwerekera Baraka, abakomeje bari kwerekera Karemi, abaciye mu mazi berekera muri Tanzania, abandi berekera mu Burundi. Alliance Fleuve Congo M23 yongeye kwigarurira umujyi wa Makobora nyuma y'igihe yari iheruka kuyivamo. Niyo yari yivanyemo, ariko yongeye kuyisubizamo. Yivanyemo yongeye kwisubizamo. Narabibabwiye ndababwira ati mugiye kureba umuriro Alliance Fleuve Congo M23 bagiye kwinjirana hariya mu mujyi wa Baraka. Gusa ndi makuru avuga ko nubwo FARDC yamaze kuva muri uyu mujyi, Alliance Fleuve Congo M23 itarawinjiramo. Reka tuza turebe impamvu M23 itarawinjiramo. Yawufashe, reka tubyumvikane. M23 yafashe umujyi wa umujyi wa Baraka uri kunza mu mutwe, kuko mu kanya nzi ko ari wo uraba umaze gufatwa. Nukuvuga ngo yawufashe nta FARDC irimo, ariko M23 ntirawinjiramo. Yawufashe ariko ntirawinjiramo. Reka mbisubiremo. Alliance Fleuve Congo yongeye kwigarurira Makobora ni nyuma y'igihe yari iheruka kuyivamo. Gusa ndi makuru avuga ko nubwo FARDC yamaze kuva muri uyu mujyi, Alliance Fleuve Congo M23 itarawinjiramo. Hano nshaka kugira ngo nsobanure ku buryo busesuye, kuko bivugwa ko ingabo za leta zasize zisahuye. Abarundi murabazi ko bo baragenda bakanatega ibintu bimeze nk'ibigrenade, ibintu biteye gutyo. Kwinjiramo no kumanza bakora. Reka turebera mwe impamvu batari bawinjiramo. Ngo Alliance Fleuve Congo M23 itarawinjiramo ku buryo busesuye, kuko bivuga ko ingabo za leta zasize zisahuye ibintu byinshi cyane, bigatuma uyu mutwe ufata ku misozi ikikije Makobora mu rwego rwo gukomeza kugenzura umutekano no kwirinda ingaruka z'ibyo bikorwa. Nukuvuga ngo binjiye Makobora ya mbere, Makobora ya kabiri bakubita FARDC, bayikuramo. FARDC iragenda iriba, itwara amatelefone, amabotiki, itwara imyunyu, itwara amahene, itwara intama, itwara inkoko, itwara imbeba,
buri kintu cyose iragendera kiba, itwara mama imyenda y'imbere y'abagore n'iy'abagabo, buri kantu iragatwara ko yabonaga koroheje. Mama 23 iravuga ati nitwinjira muri uriya mujyi abaturage reka bamanze bakwinjiramo twebwe tubasekirize turi hejuru ku misozi, baramanza barebe ibintu byabereyemo, nibamara kureba ibintu byabereyemo ubundi twebwe turaza kwinjiramo, bo bamaze kugira ute, abaturage bamaze kudutangamo, bataza kuvuga ngo twebwe Alliance Fleuve Congo Mama 23 MRDP twirwaneho, nitwe bajura kandi bijura barabitunze. Muribuka abaturage ba Baraka ejo bundi bari gutabaza bari kuvuga bati no tumaze kurambirwa ibikorwa bya FARDC, ibikorwa bya Wazalendo, ibikorwa by'ubujura, ibikorwa byo kutwiba, ibikorwa byo kutugirira nabi. Ibi ngibi tumaze kuruha, tumaze kurambirwa. Ibyo bigateza akantu navuga gateye akajagari ka FARDC. Bumva ko niba byabaye muri Baraka bikabera no mu bindi bice. Murabizi ko kuva ari za Gatogota za Ruvungi nge wahazamutse narebaga uburyo bagiye babomora amazu, ndetse nibuka uno muhanda uvuye Kanyabayonga kuzamuka kuzagera za Alimbongo, kuko niho nageze ndasindagera Kipese, narebaga uburyo FARDC bagendaga baheha, cyo bita guheha, avuga ati abangaba bo ni ibisambo byujuje ibyangombwa. Mama 23 kavuga ati nituramuka twinjiyemo ibi ngibi bishobora kuza kutubaho, ibi ngibi bishobora kuza kutugiraho ingaruka, ahubwo reka tubihoreye twebwe twinjire mu buryo bwacu. Abaturage bamaze kugeramo biradufasha, ntabwo biza kutugiraho ingaruka twebwe ubwacu, nubwo wenda abaturage bo turindira umutekano bishobora kubagiraho ingaruka, ariko ingaruka zo kubaho zishobora kubaho ku baturage kuko bibwe, barasahurwa, ndetse nta n'ikintu basigaranye. Kumva ko FARDC n'abajura, ariko Mama 23 iravuga ati reka tujye muri no misozi tumanze twasekiriza abaturage, bamanze bakwinjira binjire hose, namara kwinjira bamanze bareba ibyo igisirikari cyabo cyabakoreye, nibamara kubibona ubundi nabo barabona agaciro kacu kuko twe ntiturabajura. Bibaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuzamba no kuba mubi, ariko se uzaba mwiza ryari? Kuko ibyo umuntu avuga nibyo ni ibintu biba bigaragarira amaso, ni ibintu biba byigaragaza cyane. Ntabwo uteze kuzaba mwiza mu gihe igisirikare cya Kongo, mu gihe FARDC, mu gihe Wazalendo bagikomeje kwiba abaturage no kwica abaturage. Ibi ngibi rero bikaza gutanga indi sura ijyanye n'umutekano. Reka nsimbuke none nizire kuri bya bindi Wazalendo bakomeza kwibwira, bakomeza kuvuga, bakomeza bagaragaza ko bamaze gufata Colonel Thomas. Colonel Thomas ikanze kubisobanuraho rwose, numwe mu ndwanyi ukomeye wa Alliance Fleuve Congo Mama 23, ufite special force, ni battalion commander batayo, ariko w'umurashi w'indwanyi umwe ukaze. Byaje gutera Wazalendo kuza kuvuga ziti reka tugaragaze kuko n'utumereye nabi, niwe watwiciye Wazalendo benshi, niwe warashe FARDC nyinshi, niwe warashe abarundi benshi, reka tugaragaze yuko atakiriho. Baza gufata umwanya baragenda baricara baravuga bati twafashe General Thomas, kugeza amagingo yaga ntago baratangaza irindi zina rye, ngo none ngo Alliance Fleuve Congo Mama 23 bashaka kuza kumwica kugira ngo atamena amabanga, ngo niyo mpamvu bari kudushushubikanya, ngo niyo mpamvu bari kutugabaho ibitero bidasanzwe kugira ngo baze bamwice ngo atamena amabanga. Ngo ariko twebwe ngo twamaze kumutransfera ngo tumugeza ngo Baraka Fizi, ngo ubu ngubu yamaze kugera Karemi, ngo harindiye kugira ngo bamujyane Kinshasa bamujyane kumufunga.
ano makuru ni ikinyoma arahari. Ndibuka ko hari n'umuvandimwe wambwiye ati mu kanya bamaze kuvugana, harahari ntacyo yabaye, nta n'icyo azanaba kuko ari muri ba basore bahetse isezerano ry'Imana ryo kurengera umuryango, ryo kurengera bene wabo, ryo kurengera abana baremwe n'Imana. Ntacyo rero ateze kuba. Ibingibi ni bya bindi n'ubundi kwa kwikirigita ukisetsa kwa Wazalendo na FRDC ndetse n'iyo mitwe yindi baba bafatagije bari guteka imitwe. Uri kumva ko nibyo bakomeje kwigamba, bakomeje kuvuga kugira ngo berekane ko Colonel Thomas atakiriho, Colonel Thomas bamutwaye, ariko nuko yabajengereje akaba akomeje kubakubitira mu ivi, akomeje kubaniga, akomeje kubafata mpiri, akomeje kubatwikira amadrone, akomeje kubatwikira irikobuta. Urabizi ko ya Special Force niyo yatwitse cya kidege cyabo ejo bundi, niyo yarashe ziriya drone zigeze nko murenye n'ubundi ejo bundi zarashwe. Uri kumva yuko ubwabo bo bafite ubwoba no kumutinya, noneho bagahitamo guhimba ikinyoma cyo kugira ngo bagaragaze yuko Colonel Thomas adahari ariko arahari. Imana ikomeze imurinde kandi ikomeze imuzamure, kuko zirangegera ziravuga ati ngo ni generali. Ntabwo bazi ngo mu cyama harimo abagenerali bangahe. Harimo abagenerali umubare wabo urazwi, ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu awugire bari abasenzi bajye, kuko bo bazi ko generali yasikotingaga generali iwabo. Noneho bagatekereza ko muri Alliance Fleuve Congo 23 naho ariko byitwaye, ko ubwo bugoryi bagira n'ahandi ko ariko bimeze. Bo baza gusanga ko kuko batekereje uburyo ari kubakubita, uburyo ari kubashwanyaguza, ntabwo bakwemera ko ari koloneli uri gukubita, uri gushwanyaguza, ahubwo bavuga ko ari generali. Byo rero bikabatera ubwoba, bikabatera akantu, bakavuga bati no, ibingibi biduteye ubwoba. Noneho bagahitamo guhita batangira kugira ikintu cy'amakenga n'ikintu cy'ubwoba, batinya, baratinya, bagira ubwoba budasanzwe, bakavuga bati noneho ibi bintu bihiye nabi, abangaba baje nabi, ntabwo twe tuzi ko koloneli yadukorera ibi, ntabwo twe tuzi ko bagira abakoloneli bameze gutya, bakaze gutya. Ibi bintu rero ukumva ko ubwabo bibatera ubwoba, bikabagiraho ubwabo bakumva batitira, birabatitiza. Reka nsoreze kuri ino nkuru n'ubundi ikomeje ahangaha. Amakuru akomeje kuvugisha benshi ni mu karere ko mu rwego mpuzamahanga. Aravuga ko Daniel Safu wahoze ari umudepite akaba n'umunyamuryango w'ihuriro Union Sacrée des Nations iriyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, yagaragaje ko kuwa mbere tariki 29 z'ukwezi kwa 12 2025 mu mujyi wa Goma ari kumwe na Lieutenant Colonel Wiringoma. Uyu ni umwe mu baje mu cyama. Mwibuke ko na Wiringoma nawe yabaye muri iriya huriro, cyangwa yabaye muri IDPS iriya iyobowe na Perezida Tshisekedi Chilombo. Ubu ngubu abandi bari kuva kwa Chilombo nabo bakaza kwiyunga muri Alliance Fleuve Congo 23. Ibingibi rero bikaza guteza, bamwe bakavuga ati ngo byateje ikibazo, ariko ngewe nagiye nkurikirana uburyo yakiriwe neza, ahubwo yakirirwa nk'intwari ubashije gucika ubuyobozi bubi bwo kwa Chilombo, akaza kwiyunga muri Alliance Fleuve Congo 23. Yakiriwe neza kandi intare za Sarambwe rwose zamwakiriye. Amakuru aravuga ati ngo byateje ngo akabazo, ngo byagize gutya na gutya. Ayo ni babandi butugara. Nagiye mbona ko hari n'ihuriro ry'utugara, ihuriro ry'abantu bafite ububwa mu mutwe. Iryo huriro ryabo ngiye sindikunda kandi sindishyigikirane nka ryari n'iry'ibigarasha ririmo babandi barwanya leta y'u Rwanda, harimo ba Kayumba Nyamwasa n'indi nyegera ntazi. Abo bose baba bashaka kugira ngo hano muri Afurika tubure amahoro, tubure umutekano. Abonye abo rero baba bashaka kugira ngo babivuge gutyo, ngo byateje ngo akantu. Birateza akantu iki?
urava kwa Kirumbo. Ejo mundi mwabonye ko General Emmanuel Sultani Makenga bigaragaje avuga ati mubwire bariya wenye wangari musituni wabandi bakiri kwa Kirumbo ati nibaze hano muri Goma, baze muri Bukavu, hano muri no huriro muri M23, muri Alliance Fleuve Congo niho hari ubuzima. Ntabwo kwa Kirumbo harimo ubuzima, harimo urupfu. Bakunzi rero b'Intare Official turabakunda kandi tubifuriza kugira ibyiza, kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Reka tubabwire ngo visit Masisi, visit Minembwe. Mugenda mujya kuvisita Minembwe, mu visite Masisi, mugende munywe ku mata y'inshyushyu, amata akamiweho, amata arimo ka gafuro, mugende muyasomwe mwumve uko Yesu agira neza. Ibyo ngibyo rero ni bya bindi byo Kirumbo adashaka kugira ngo muzabiboneho. Muze dusangire ubunani, dusangire Noheri, tuyirire iwacu, tunywe amata turya ibijumba, twotsa amateke, ubundi ubunani butugereho, dutangire umwaka mushya muhire turi mu byiza Imana yifuza. Mugire impagarike n'ubugingo rero, mugire Imana n'amafaranga. Cyo nabifuriza nukugira umurimo uno mwaka tukazawutangira dukora, tutazabimbwa kandi dukore dushishikaye. Ikindi twite ku intare za Sarambwe n'amadubu, tugakurikiza amasengesho n'izindi nkunga zishoboka zose. Uwiteka akomeze kwibana namwe muri bino bihe byiza bya bunani.